carnage ile mafuna sio tunao. Mais si tulishindwa kumua juu tuko humanist. Tulimpiga risasi ya mgulu juu kumletikaliza, hatungeshindwa kumpiga kuro, hatungeshindwa kumpiga kichwa. Jule jeshi wetu angependa haiko sema alikuwa mbali, angependa mkichwa angempiga mkichwa. Angependa kuro angempiga kuro, angependa kubaba angempiga pale na angelikufa. Mais juu tuko humanist hatupendi kuua. Ndio maana tumpiga kumletikaliza mgulu sababu Hamza anasema. Mais tungependa kumua tungemuua. Juu kusema pale kwa simama Kinshasa hapo na hapa tunasikia kwa tunasema piga ule kama njoo nini ndio piga angusha ule kwa nini watafungwa na ile t-shirt zao hapo yule ni iko intox iko kutafuta kusema bongo angusha ule c'est normal kumwangusha ndio kuangusha haiko kusema kuangusha ni kuwa ndio kupiga kulibega unaanguka kuangusha haiko ndio kupiga jido na haiko kuangusha haiko ndio kwa juu tungependa kumua tulisasi mimi nataka kusibile kichwa yako na mimi pasuli kwa yako na mimi pasuli tumbo yako na mimi pasuli mais sisi tulimpiga kumgulu mais Eli atakuwa na intention ya kuisha kwa mtu wa kuminimiser les faits meme kupiga kumgulu Eli unasemble kuminimiser kupiga kumgulu kama ça vile c'est une chose légère Eli c'est une chose légère pourquoi unasikia c'est une chose légère que mtu anatia mikono yulu Eli même si uko jeshi même si unatia mkono msafe mtu anatia mkono yulu Natatia mkono yulu. Niko na kukamata akili. Ukishanizogelea, je te retire l'arme. Nasikia. Donc mtu mwenye anafanya jeshi comme mtu analombaka haut les mains. Kumbe iko na nani ukisha baisser les bras, il saute sur toi. Nasikia. Il faut on comprend ana sauter quoi. Et donc kama uko formé comme militaire, unapaswa neutraliser kwanza mbele mzogelee. Voilà. Très bien dit Eli Abibou Fariala, unasema ku place de l'indépendance ba Justin Bitakwira ba Foka Mike le fils. Foka Mike. Mais ils ont l'argent ici donc. Foka Mike. Vous devez stabiliser la province. Ignorer ba Foka Mike font plus les mettre dans vos histoires. Il faut les laisser, munafanya kazi déjà. Nous vous attendons à l'œuvre Eli. Il faut plus justifier, faut plus continuer à justifier vos erreurs par la présence à Bafo Kamaïke. Non, ils ne sont plus dans la province d'ici. Non, ils ont encore l'argent là. Merci. Très bien dit Eli Abibou Fariala. Merci. Bwana Hamza, programme ya Burgomestre ni gani? Est-ce que comme Burgomestre alishituka c'est complètement terminé? Atafanya tena maaction parce que c'est fini comme ça parce que batu mingi wanasema alifungwa, batu mingi wanasema wanataka me remplacer, ça c'est dit dans l'opinion. Moi je suis journaliste, je suis en train de relayer les faits, oui. Je suis journaliste, je suis pas journaliste de votre mouvement. Banasema kama haiko tena balisha kumfunga, banasema balisha mtosha comme bourgmestre, ça c'est dit dans l'opinion. Qu'est-ce que les amis de Kadutu, la population de la commune de Kadutu peut retenir? Il y a quoi il faut pas retenir? Baende basome histoire ya parcours d'un soldat. Parcours d'un soldat. Watakwambia kama hawezi kuwa jeshi mzuri kama yaenda kuvita. Na kuvita il faut uone mwenzako anaanguka na kufa. Pour que upate uchungu na makali ya kupigana vita ambako uishinde. Biote liko wanasema juu ya Burgomestre wa Kadutu. Bili yote alipitia mpale. Bili mpatia uchungu. Na binampatia courage ya davantage ya kufanya sama action za mingi kuzidia zile ambazo alikuwa ameshaanzishwa. Depuis le siku hayafungiwa hata siku moja wala hayakuwa interpellé hata siku moja. Unakumbuka d'ailleurs jana tulishinda naye hapa ku poste. Je vous ai vu les saluer directeur Kashonga hapa ku poste, on a témoigné ku population wakati kwa tengenesha gari ya mpya